Ngiyanibingelela, ngiphamela Mahlalela lokhulumako waseBarberton eMjindini Trust esikhomle esincane lekuthiwa kaDundu. Kodwa namuhla sise-Nasport eMbombela Art Gallery. Siyabonga kumukeleka kule ndzawo. Sihlanganiswe i-Sisterhood Women Empowerment, sihlanganiswe i-Pamex Designers. I-Pamex Designers seyineminyaka ikhona. Kulo mnyaka wa-2024 yende iprogram lenhle ku-Women Empowerment yokuthi ifundise bomake kuthunga. Le program lena iqale ngeFebruary, lokhu siyibona ifike emaphethelweni namuhla kunguSeptember. Namuhla sitawubona lapho bathungi bethu baqale khona kusukela ekukhatheni nasekuhlanganiseni kuya etimpahleni labatigcokile. Lana singasho ukuthi i-fashion show ley-reality la iqala sibona ma-designers la kaqale khona ekuqaleni kuze batholakale ukuthi bafike njani lapho bakhona khona. Namuhla batotikhulumela ukuthi kungani batholakale balana. Kwesibili yini le kubagcugcutele ukuthi babe phasi kwenhlangano ye-Sisterhood and Pamex Designers. Basuka ke etindzaweni letehlukahlukene, kukhona losuka eChakastad eNhlazatshe, kukhona losuka khona eBarberton elokishini. So labanye ke nabo bakhona nedi abakafinyeleli kuleli langa lanamuhla ngekuthini inthambo abakakhona ukufika ekuphetheni. I-Pamex Designers ikhona eBarberton eMjindini Trust. Kusithola kude ukhone kubuta kabandi. Siyatholakala ku-076 452 118. Ne-email siyatholakala ku-pamexzulu@gmail.com. Ngiyabonga.